Міне бүгін академиялық қазақтың, ұйғырдың ортақ үлкен театр өнерінің сыншысы және үлкен ғалым ұйғыр академиялық Қожамеров атындағы театрдың үлкен белеске өсуіне және оның тарихының бүткіл болмысының барлығын жіктеп, әрбір театрда, қойылымда театрда әрбір режиссураны халыққа танытып, сол тарихи қойылымдардың қандай интерпретациясы бар және оның классикалық құрылымы, әні, әуезі, соның барлығын үлкен белеске жеткізіп, әрбір орындаушының оның ойын өрнегін ашуға үлкен көмектескен Ахметжан Насырұлының 90 жылдық мерей бүгінгі конференциясы өтті. Конференция өте үлкен жақсылықта, үлкен биіктікте өтіп, театр сыншылары жиналып, халықаралық дәрежеге көтеріліп, осындай жақсылық қалып барғанына және Қожамеров атындағы академиялық ұйғыр театрының ұйытқы болып, өсер ұрпаққа қабыл етіп, соның барлығын тәрбиелеп, оларға үлкен жол ашып берген азаматтың азаматкершілігін, үлкен биіктігін барлығына паш етіп ортаға салды. Ахметжан Насырович Кадыров, он был потрясающий театровед, который занимался и уйгурским театром, и театром всего Казахстана. Но я только хочу отметить следующее. Я взяла тему театроведения Кадырова и уйгурский театр, потому что театроведение в его лице, оно ставило такие вопросы, которые сегодня оказываются необычайно актуальны. А именно, проблема национальной идентичности в театре, в данном случае в уйгурском театре, она самая актуальная. И я думаю, что если у вас есть исследователи, то эту тему надо продолжать. Тем более, что для уйгурского театра очень важно понять истоки, очень важно осознать свое место в мировом театральном процессе. Поэтому я думаю, что эта конференция была очень важна. Спасибо театру, что провели ее. Umumen teatrımızda, Uyghur teatrda keyinki muşu 2-3 yılın içinde bir çoğun bir yenilik kirip geldi. Özgürüşler bilen bille. O bosuma muşu teatrımız dergahıda halkaralık ilmi konferensiyalarının ki encümanlarının bu vatkını. Mana bugünkü konferensiya o ikinci konferensiya buldu. Teatrımızın ki 90 жылығы bağışlanған ilmi konferensiya болып өткен. Бүгін болса, şu ismi bütün Қазақстанға даңлық болған театршунас алым Ахметжан Кадыров Толғынның 90 жылығы bağışlanған халықара ilmi konferensiya болып өтті. Bu konferensiya ait yuqori dərəcədə ötdü деп ойлаймын. Bununla elimizdeki bugünkü gündə ataqlıq teatrşünas alimləri, çoğun sənətkarlar kelib qatnaşdı. Acayip bir Ahmetcan Aktoğurluq, Uyğur'un ki bir yetilib çıxan dаңlıq teatrşünas alimi toğurluq acayip yaxşı fikirlər oldu. Ahmetcan aka faqatlı Uyğur teatrının tarixini ezib qaldırıb ketmedi. Şu Қазақстан teatrları toğurluq köp ilmi əmgəklərini yazған adam. Şunun üçün bugünkü günlükdə Ahmetcan akının ki aramızda yoxluğu nəhayət bilinməkdə. Çünki o kişinin ki işini davamlaşdırıb ketib bağan şagirdlar şu yoxluğun ki orunda. Endi işləş qılımız gələcəkdə Uyğur teatrının ki icadiyetini ilmi asaslı tədqiq qıldığan bir yaşla çıxıdı. Uyğur teatrının icadiyetini tədqiq qıldığan, davamlaşdırdığan şu alimnin ki şındaq bir talantlıq yaşla çıxıdı deyib oylayımız. Şunun üçün Ahmetcan akının ki Uyğur teatrı üçün qılan əmgəkləri heç qaçan unutulmaydı.